Zadnjem 2,5 roky so sredstvami vlády Republiky Srbiji i pokrajinskej vlády za spotremovku Horodu Novого Sadu, roboti na vybudovi novого budinku radioteleviziji Vojvodini privedli sme ku koncu. U novembru budeme mať zakončeni budinok vrednosti 3,2 milijardi dinari, a u ceku javna nabavka za televizijnu i studijnu opremu, hvaral predsjedatelj pokrajinske vladi Igor Mirović. Zaposleni će već od naredne godine imati modern prostor, imati uslove koje nema ni jedna radiotelevizija na prostoru bivše Jugoslavije, to sam uverena i sami možete da istražujete pa da vidite i potvrdite da li je to tačno. Generalni direktor radioteleviziji Vojvodini Miodrag Koprivica ste na hodi hvaral, že pokrajinska vlada podnjesla najveću terhu z nahodvi budovi novого budinku RTV i vyznačal, že mu zadovoljstvo, že zanjati na tej televiziji budu mať najsúčasnejší uslovija za robotu. Staviti ovakav objekat u funkciju nije stvar koja se dešava kao trepta jok. To je nešto što zahteva, migracija zahteva fazno preseljenje. Ona ne možete sada ukinuti signal i istovremeno ga upaliti na nekom drugom radnom mestu. Preseliti sve ljude odjedanput i staviti ih u funkciju da rade sa posve novom opremom, posve novom tehnologijom. Morate ih obučiti i tako dalje. Na obihodzenju robotov prisustvovali i pokrajinski sekretar za kulturu, javne informovanje i odnošenja s virskima zajednicami Dragana Milošević i direktor Upravi za kapitalne ukladanje Vojvodini Nedeljko Kovačević.